Geli beştervanên hêja û hemû xêratin serçava hatin. Em wek Waqfa İsmail Beşikçi beşterbûna we pir kêfxweş in. Hêvî dikim çalekiyek bi dilê we werê derxistin. Di serî de ez dixwazim çend agahiya bidim hinek derdorama hevalê me birsin be ev demeke dirêje Waqfa İsmail Beşikçi çalekiya xwe sekinan bûn. Rast e ev nêzîkî salekê heye me wiha navberek dabû xebatên xwe çünkü me cî guhert cê me kevin ez bawer dikim gelek ji we zanin li pişt galeriya kevin bû birastî jî çûk bû û pir astengî ji derdiketin lewma me cî guhert lêbelê ev cê me nû di tadîlatê de bû heme bêje ev salek em dixebitîn û îce ev hem çalekiya me ye duduaye ev hazır bû me amade kir hê jî hinek kemasiyê me hene birastî lêbelê îce ji bo xebat û çalekiyên me amade ye ciyê me ev naber ji bo vê bû yani sekinandina xebatê me ev bû ji îropê de em yani mehê carek dicara çalekiyên me wiha wê werin derxistin lewma ez ji bîr nekim veya jî bêjim hevalên got telefona wel cem tune gruba me WhatsApp'ê heye ji bo agahdariyan çalekiyê me eger telefona we tune bê hûn bidin hevalê me öztekîn îce ji îropê de derheqa çalekiyê min de agahî wê ji we re werin îro mêvanê me bernas îmat bernas e moderatörê me kek erola hûn jî bi xêr hatin serçava hatin mijara çalekiya me jî pirtûka kek îmat ya geryanên ber êvarkîl kolanên Amedê rastî jî yani hem wek hevok û wek navek pirtûkê pir xweş e em ê bixwînin înşallah berî got ez peyvê bidim keke rol ez dixwazim vê jî bêjim got em nivîskarê wiha hevdem em bêjin nû û bi Kurdî dinivîsin bi rastî jî ji bo me dilxweşî û dilşadî ye hûn her hebin û mala we ava ji bo vê xebatên wê hêja û fermo keke rol îce peyv xwediyê peyvê ji bo ku em bernameya xwe ya îro vê derê bibin serî hûn hemû bi xêr hatine heval û dost û em bêjin xemxurên zimanê Kurdî nerdoza we hemûya pîroz be îro hewa xweş e maça Amed Sporê jî heye gavadî weşangerê me îna jî behsê dikir tabî mirov dixwaze li derve bigere biçe maça Amed Sporê jî lê îro em ê ji xwe re rûnin û behsa çîrokên Kurdî bikin hevalê me îmat salên dirêj em hev nas dikin ji wextên xwe Stenbolê ve di pêvajoya em bêjin kovara Pêngavê de hêjwê de me hev nas dikir bi salan hevalên derdorê em bêjin zextek li ser kirin gotin îmat binivîse ya jî çap bike lê de çap nedikir bi reviya axir va ew jî hat û çîrokên xwe çap kirin ez bi kurtasî dixwazim behsa berhemê bikim îmat bi rastî berhemek pir sêr bi min pêşkêşî me dike ez dixwazim wisa bi kurtasî behsa berhemê bikim paşî gotinê ji wî re bihêlin ka nivîskariya xwe yan jî çîroknûsiya xwe çi derê de dibîne çawa dibîne û piştî wê jî eger hebin pirsên we em wan bibersivînin
di serî da dibêjim çîrok lê rastî mirov nikare wisa rasterast navekê de bike bêje ku ev berhemekê kurte çîrokan e ji ber ku wek dirûv mirov dikare bêje zincîre çîrokin yan ne kurte çîrokin jî zincîre çîrokin bi karakter yan jî vegerana xwe ve hinek cudatiye wan hene lê li ser mekanekî hevpar li ser Amedê li ser bajarekî ku paytextê Kurdistanê ye û wekî Ömer Faruk Baran Perxudres podcastê de wisa diyarkirî got li ser sê tiştan hatine avakirin ev çîrok meş, müzik û mekan rastî jî di hemû çîrokên wê de tiştên hevpar vî awayî derdikevin pêş. Serî da dixwazim Amedê wisa biçek şêmber bikim berçavê ve çima Amed divan salên 15-20 salên dawî de ji bo Kurda dibe mekanekî edebî pir enteresan e ji ber ku dirêjahiya tarîxa Kurda çiqas tiştek enteresan be ev 15-20 salên dawî yên tarîxa Bakurê Kurdistanê bi taybetî ew qas enteresan ew qas tiştên seyr hatin serê me û hêjî tên hêjî em dibînin ku atmosfera me ya polîtîk ji nişkeve diguhere û valî kêleka me li Sûrê ji nişkeve şerekê rûda û îsanê me em bêjin ji warê xwe dûrketin ji mala xwe dûrketin başê me ertejek mezin dît piştî şerekî rûxîner me ertejek rûxîner jî dît bi temamî ev atmosfera 15-20 salên dawî ya ku li Amedê rastî jî qasbetek wisa ecêb çêlîket hemû çîrokên divê berhemê de xuya dibin gelyanên berêvarkî li kolanên Amedê dem diyar e berêvarekî her çîrokê de berêvarekî vegerê me vebêjê me derdikeve rê û ji me re gotinekî em bêjin kêm zêde müzîkekî stranekî Kurdî jî tîne bîra me û hemû mekanên Diyarbekirê ku ji wa dere derbas dibe nîşanî me dide. Di êvarê yekşemê de xwepêşandanekî em dibînin. Xwepêşandanê de çalakiyê de însanekî ku vê çîrokê ji me re dibêje di fînalê de çawa têgirtin çawa em bêjin tê bilcavkirin ew diyar dibe. Ya duşemê çîroka ku ji min re pir enteresan dihat ew bu kolajekî edebî ye navên nivîskarên Kurdan yên Bakurê Kurdistanê gelekên wan navên ku hatine tevlihevkirin wekî kolajekî edebî hatiye pêşkêşkirin. Êvara sêşemê de îcar lehengê me ji me re berê xwe dide nava Sûrê û şerê Sûreyê em bêjin 2014-15 ku pêk hat behsa wî şerê dike û di wê derê de rastatinên kolonyal çêdibin. Wê demê de mirov dibîne ku zimanê serdestan, zimanê polîsan, polîsên Tirkan cuda ye û Kurd kurmanc cuda ne. Lê dîsa jî hinek çîroka da yê ku xwendine wê balawan biçe ser helbet gelek ciha hevokên Tirkî hene. Çima ji ber ku mixabin li Amedê bazarê bi taybetî yan jî di nav esnafên Amedê da zimanê serdest, zimanê tercîha yekem ji bo ragihandinê ji bo danûstandinê ne kurmancî ye. Zêdetir Tirkiye. Tabî mirov dema vê dibîne mirov ecêb dimîne ji ber ku hemû esnafên Amedê jî xweş kurmancî dizanin zaza jî gelekî wan kurmancî dizanin lê dîsa jî tercîha zimanê yekem ji bo wan dibe Tirkî. Di çarşemê de îcar ew dîsa ecêbiyek wisa hat serê me belkî xweş bê bîra we li wextê koronayê de em ji hev dûr ketin em mesafe ketin navbera me em di malê xwe de man bi mehan heta bêje hema bêje salek em di mala xwe de man lê di wê çîrokê de îcar têkiliya keçikek û lawikekê ku tevî koronayê tevî divê mesafet navbera wan de hebe nêzîkî hev dibin û mirçe maçê dikin têkiliyek enteresan ji me re vedibêje. Êvara pênşemê dîsa berê xwe dide di nav şerê Sûrê ji me re çend taybetiyên nasnameya Kurdî ya ku li wê derê êdî piştî wî şerê winda bûne vedibêje û ya herî balkêşî bi min roja înê ku berêvarî berê xwe dide mala dengbêjan. Mala dengbêjan
براستی جبو ما کردا بکی نه انترسان با پرزیده اما جبو انسان کجدر وتین و کی موزخانه که یعنی انسان دچن و داری به عجیب مایی دنگ بجان بوداری دیگه چیرو که رجیش خواهد کاراکتری گوستا نشان بده ایمات چاوا کو انسان دنگ بجان جدشت و چیایا نوانان وقتینن و دناف 4 دیوارده وان صوتان وان دنگان حبس بکن و کی موزخانه کی پیشکشی انسان هم بکن یعنی و یک موتیفه کی توریستیک te peşkeş kirin mala deng bêja. Mesela rastî gerek rexneyên enteresan hebû mamosteyê maz carekê tiştek wisa nivîsî bû. Roja şemiyê jî êvara şemiyê jî êca dawetekê nîşanî me dide. Em bêjin vebêjê me em navê nizanin herkî be bi bavê xwe û kurê xwe bi bavek û kurek çin parkê di navbera zarokên wê parkê de dîsem dibînin ku piranî danûstandin bi zimanê Tirkiye. Rastatinin bi vî rengî belkî we jî gelek şehriya wê kiribe li Diyarbekirê serdestiyekê tenê ne ji nivşên nû re dibêjim serdestiya zimanê Tirkî heye em vê yekê rastî jî li kolanê xweş dibînin û îmad bi xwe jî got gelek kêfa min ji vê êvara şemiyê re tê mana te got ji ber ku wekî bav û kur zêdetir kêfa min got ji vê çîrokê re tê çima ji ber ku ez bi kurê xwe me li parkê em وقت درباست کرد و پر انترسانه صحنه دعوته که هیکو حقیقتا ملو بجی دعوت دیاربکر عزیز دیگه پشتی و ایواره که نوروزه هی ایواره که نوروزه چیروکه جدایه جوان همو و گوتین رئالیست ام بیجن و گرکو دیاربکری کولان به کولان جاده به جاده دیگره و پیشکشیمه دیگه و جاری بری خود ده و گوتنه که جدا سورئال شواره پیدا دکر و داری ام بیجن ماجیک رئالیزما امریکایا باشور مرو دکاره ببینه لاتین پاردون ایجار دوی ماجیک رئالیزمی را تشتگ انترسان در دیکه ولی تو وک ام بیجن کردکی لنوروزی شاهده وی یکی دبی کو رف برف کرد جناف آگیر در دیکه‌بن و بر به باجر و دچن و او آگر او پیک و بزوت هیدی دیاربکری دایر دیکن پشتی و ایوارک دنتی و او ایواردن ایدی ایوار آزادیه وقتی سرکفتنه باجر هاتیه روزگار کرن سازیه که سازیه ناسنامه نوی نوساون سازی ناسنامه این کرده وار یه نو بلافت که کی دخوازه دچه جوی سازیه شواره ناسنامه که نو دیگره مجلس نو هاتنا آوا کرن خویای شورشا کردان کرمانجان بجن سرکتیه پیشکتنک چه بویه و ده ایواره که دن ده باوایی که گشبین ریزه چیروکین ما زنجیره چیروکین ما دقدن من بخواه گله کیف جگرد جبر چه جبر کو ده گوتن آویا رئالیست سری پیشی مروفت لبندا فیناله که سورپریز دمینه belki لبندا داوی گوتنه که عجیب دمینه فلان لی به مانور این خوین ادبی به شباندن این خوین بیشم به وان دتای بچوک یک کو دامه دیده مرو وقتی مرو بجی مرو با دتای دبینه به وان مانور این خوین ادبی راستی جی خواندنی کیف و ذوق خواندنی دده همو چیروکان دا اف سردسته جغینی ویجی دوان چیروکان دا وقتی مروف دچه بینی مروف دبینه کو وک شینیه که آمده یان نویسکار یان امبیجن کاراکتر چیروکان به ناوین خواه به تبگرین خواه به گوتنین خواه حسوکن عاجزن جبر که درح باجر دا عاجزیه که درح دیاربکر بخواه دا امبیجن بچک سرحشکیه یک عاجزیه که بساهیه و همو چیروکان دا یک خود دادر تکیلیان دا دانستاندن دا دیالوگ انسانان دا یعنی ام بیشتر هفروبونا کرده که و پلیسه که دا راست او عاجزی دچیروک نیمات دا خو نشانی مددن وقتی من گفتی پانورامای 15-20 سالین داویا دیاربکر مرو به مکان راست به ناوین راست و ام بیشتر به دیالوگ گلک رئالیست مرو راستی بیته حتی ایوارا نبروز بچگوی داری و گوتناوی دو گهره و جاریه سورئالیزم و چند تیما دزیده دبن وکی واشانگری ما ایناج پشته داشت خواه سربرگا پشته گوتیه به
وکی پلانوره که ناسا لسر دیاربکر دیگره و بگرانه که تیره خوش شخصی جمره آمده بید بیجه آمد لی بمن او دنگ شخصی ایمان لسر پاشخانه که کولکتیف خواه که یعنی کی جان جوا وگاوی وکشینیه که آمده در کبر دیاربکر دن منوشته که سوال و یا جبی چه ام بیشن جیگر فروشه که دونه فروشه که رونه راست تکلیه که دینه بشینی آمده را این او عاجزی او انترسان تکلیه انترسان یا وی باجاری او هرسا و شرط یا وی باجاری و جوارجی عیان به جوارجی دیار به به مشو موزیک و مکانه راستجی و که عمر فاروق گوتی به بریوارین ام بیشن دیار بکره و بگلک تماین جور به جور ایمات چیروکین وی باجارش مرد بیشه مکان وی باجاری لمدده ناسین ساعت آوی خوش از خوازم ایدی او جمره بیشه که سرانجام خواه نویسکاری چاوا پیناسه دیگه جنها پیدا چه خوازه بنویسه چه پیلان و پروژه این بیهنه و بر همه خواه چاوا دنرخینه از خوازم گوتنه ایدیش با ایمان برناس بهیدم ساعتات خوش یک و مالات آوا کرم بگم گلک سپاس راستی تشتای جمله نهشت زدن تحتش گول گلک سپاس دکیم منظر با قصد تشتی ده یا اون همو بخیراتن یعنی هم هینا هم بهاری دانه در با گرمه جی و ایوارا خوشون هاتم را گلک سپاس دکیم هم جبو اینان جپال بشنره هم واقفه اسماعیل بشیکچیره گلک سپاس راستی یعنی کرتاسی ما مروت کرد واسه بر همه که بکه یعنی نزانم هر تشت رول گوت لی کم زیده ده هم باجار کردستان ایوار ما همه بیشه بوی آوایی درواز دارن هم حتی بگری وانش بگری کم زیده belki ایواره که اوسا در کهولی چما آمد اجبر که مشقاره کریه بالو پشتو پایتخت یعنی گاوام من انقره که سد خواد ورد از گلک تنی بوم من حتی موزیک گهدار کرد هم موزیکا کردی تو کی گهدار بکی موزیکا کردی ده کم زیده سرانه که سر آمده هیا یعنی کی جان هنرمند به چلو هندر به چلو در مابه هر دم تشيء مدى ما يعني من قد جنت واز جالري جبولي سي يجار هم شون أنقرة جيان أميا كردي همون يك جرده بو تركي لين تركيا من أوانج لهر ندكر يعني نا أو تركيا من جون أمريكا داخلت نا أو تركي وباشا ورتنديك ما و هر تم منقاد سپات موزیکا کردی پشت موزیکی دور به ایدی جیه کی داز ادبیات له هاتن و چه خدمت محمد دوستم دخوان تو به ترکی دخوان روزی کی کچکه که جنرال کی بود پولامدن دگو باقی من گلک جیهان گلک وارن کردستان گریه یا دگو زمانی کی بوی زمان کردی تو نه zaten کردی هفت فهمناک از چند حوالی در این پولی دا بود کرد بود گرگ جناب جبهه در ترکی دا بودن انقره مجبور ام کردی دا خواهد تابی کردی هم مجه چه بود ام پیک باور چه وایه ام باور چه وایه چند سال در باز بود خیام هفت فهم کرد روزی که هات لی محمد uzun پرتو که گولی سرور işte Kürtçeden çevren Selim Temu bu موسیقی قزل خیام نزدن گو مالن تو کردی تو دبیجی کردی جهیا انقاب یا کردی بخونه تو چما ورگراوی دکنی چما تو ترکی دخوانی یعنی به باقی من حقه یعنی راز دبیجه جوی روژه پیدا من محمد uzun نخواند امون ترکی جه هما بیجه تشتی که کردی هبه به ترکی آوی نخواند سربیاتا من و ادبیاتا کردی جه استاد است بکر و از اکتم ناو گولان انقره جایی که بیشتر مداگرد که پایتخت وان لپای شوبا پایتخت خواه که همه چه پیدا بود
هناك تشتين كردي مبيدا كر باشي ماموستايكي بو يه جغرفاي بو يه ماتماتيكي وهي مموزيج براني وهم برهمين كردي يعني فلان بيوان وصا دست بكر حياي روحات باشي از شوم استنبولي و باشي demek او تشتين من خواندية و آنجي مزوج بچه او باز تأثير لمن كر من نور پشت ساله که من زانيكي قدام بريار ده از بگرم آمده يدي يعني demek ki gele ki من ده ابوی 2012 از هاتم آمده و از لورا بجی بوم گاوه از هاتم و من اتمسفر و چه کتابی به واژو آشتیه باز تشخصات هات او کرد yani daha ki dere bir meşiyat rastini viskare ki dağıtı anji helbeskare ki anji ev yani herkes kualı verdi gire ya çıma evvel ama hem dedileme da dehşime da jbomen paytaxta hemen demede jbo ve jameji çandameji وصايد ve berhemi de muhas hem tiştin em bejin dejenere de ben anji bawe ki şaş gemzele meje falan kiriye baqasimin kariye bibinin muhas vana ve bejin belki kanımızdan tesirkevi açava hebe gelu hebe ne bezüj zanım vana ve bejin bu kurtası az karım yani via bejin ve gidi zaten rol gelek baş anizvan hem tiş gotin avas yani Sarıcama berhem eskarım sa Beyransa bekim arj ve bej. Ne? Hiç ya 5 dakikada tamam. Saat ataş. Dipengave de tiştek çapdaki ve demek nasıl belki çirok. Yani ve çafımız zilledir ser fizyoterapi yani tedi pengave hem vejeyi hem zanisti bu. Her peyvin u tişte zanisti min duyursa ser tıbbi ser fizyoterapiyi. Her peyvinimin balagun be şener özmere berken berer yek ser sinemaya bu yek jibisiya şevere vekidin erenek ser sinemayı u fizyoterapiyi u her peyvin. Naxo pirsa peşi ez bikim dostimin imat اصلی خود نجامده یه گوره و خویای ویجی تکیلیه که پر انترسان دنیم بکی من نگل آمد ایلیشی مروف دیگه باجارک پر انترسانه هیرسو که عاجز سرهل دیره لی مروف نکاره جه وقت جی نوصا او چی تشته که ملوی داره دیگه یعنی جی من بخواهی گرک جیو که خدا آمد و اک مکان بکارانیه یعنی جی او چی تشته که آمده جمره دیگه مکانی که ادبی چه تشتکو هم سر آمد edilmişsin? Yani mesela Çirukite de ya Daviye de bir cenameli de fırın jime de gayidin ve alay kimse teniz kayıtı radaniye dehne kadar mesela lokman da balınge ki ya radı ve o bağlı ki diledinir deyin mesela که جوانمر دزیدل در دور آوینا بیشتر گنده آواده بنجار دیتی نوا باجر و ام بیشترین اینا یعنی ام چما واسه کرتاسی بیشتر تدی وقتا پارلمانتوها ترکا ج عثمان بایدمیر تپرسین کردستان کو درآورد بیشتر دلیمه داره. نه خود میگه آمد جه هرچی قاز پایتخت کی به دولت بیشتر دلیمه داره devlet avi heye yani. Hem kimle mesela her çıkas valatime atıbe dağır kırınca o da hişime de aklime de yeke yani. Her çıkas mesela peşava gotiye du ye gibi demek ki ev kesin kopiçe ki ev dirok nas kirine ev beravaj kirine matematiki a peşava kaşvan kirine luma tesireke usabının limekriye. Ez usabı fikrim. Yatın şiçima mesela tişteki usaya gelek berhemin Kurdilmeyin pranil svede de vaktan nezikili valla dikin zedetir vakti beji qay rızgar kiriye qay nedagir kiriye be
ام بیشتر دبستانی مدا کردی تی آخفتن هر کس اوا دین و درد بیا مثلا وانا چما کردی ناخه آنجی او چما اول با آوایی که وسا نوستالژیک او رخنه‌ای نزدیک تبن یعنی قای هنی تبی قای 100 سال نداگر کریه یعنی قای تبی مثلا او جورادا نکتی حبسه و پاشی نرویای ور با آوایی که وسا نزدیک تبن کو مروفین وراقت تو سوچی وان تو نه yani tamam da da hani kes Türkiye'de akımın ama kesin Türkiye'de akımın gelu çıka suçlar. Yani am digan haya kijan radayı wan suçlar bibinin. Aji tadil wan bikin ku ev Kurdi baxılı. Yani devir da ev eğer Lomajı mesela az biketimna mekana با آوایی که هنی جهر کسی تمام آجزی باجر جتی دخویه که او جتی دخویه که لی کم زیده آمد اوه یعنی جیه که ام بیجن جبه همون باجر کردستانی جیه که داگر کریه تمام تو وقتا ده عربا خوا در دکیوی آنجا دکیوی تو مجبوری لدر تومایی که بسیکن آنجی پانزره که آنجی آقربه بیشیل تا بگیره روژه چند جران اصلا تا برسه آنجی گاواتون رستورانتی که بزارو که پر کردی با آخری پلیسی که سیویل را با آوایی که درته بنیره یعنی آوایی تو به هر آوایی هر چه خواست تو کردستانی بیجی دول انقری بیجی که امزده اب تشت تبیزار بکن یعنی اب در بکنن پیشیاته اما من خواست برای جوان جنابا باجیر انبیج جنابا ولات دلی ولات تشتکی و ها بنویسینن او پاس Diyarbakır hastaki. Az bişeki Diyarbakır'ı neydi ya? Bişeki Diyarbakır. Çiroka evara düşemedi o kısmı goti ve jinavin nivîskarê Kurda kolajekê edebî pêkanî. Ez dixwazim kısmekî biçûk ji we re bixwînim û pirsekî li sebê bikim. Kafe de be. Namsal di kafeyekî Amedê nivîskarên Kurd û piranî şairên Kurd li hev civiyane û sohbetekî bi vî rengî digerînin. Yek kawa berken. Birayê min, ezîzê min, wextê sloganan derbas bûye. Tu nikarî bi hevokên sloganekî helbestan ser hestên mirovên roja me binivîsî. Heyran divê em derûniya nifşên nû fan bikin û li gor hindê risteyan lê bikin. Îro ev peyva ku direkt nastameya wî dide dest. Îro ez bala xwe didêmê hema kî defterekî reş bike dibêje ez helbestkarim. Piştî wê rojen arî tê. Rojen arî dibêje rast dibêjî êdî ew den derbas bû. Ev yek ji bo Ereban jî wisa ye, ji bo Fransızan jî, ji bo İngîlîzan jî û ji bo Kurdan jî. Lê bira ku ya min ez dixwazim dengê çiyayan were ji helbestînin. Arjen nemir, erê camêrê ez jî bûwere wala. Lê mirov çi jî binivîse divê karibe pirekê di navbera du û îro de ava bike. Lal jiyan ji xwe ez xortên vê demê fam nakim kuro. Hema du hevokatînin bahev dibêjin ev helbest e, mawlo dibe. Îcar navên Kurdî berhemên Tirkî. Law madem tu Tirkî dinivîsî, tu çima navekî Kurdî li xwe dikî? Belqitiyo. Îcar bala min kişa dema ku tabî nivîskar gelekin ez navê wan ji we re bêjim. Bereh Barnas, Stêrk Mihabat, Şêrko Peşêv, Memronî, Perwer Ciwan, Ronak Sara, Celadet Reynas, Rêdûr Loran, Cegerxwîncan, Fêrik Omerî. Ev navên ku em bêjin wek kolajekî li hev tevlihev kirine, xuya ku li ser gotinên wan baş fikiriye ka ev yani erê nav roje ne ama xuya ku gotina kawa ye. Wisa xuya dike. Wextê te ev nivîsî, wextê te ev di hişê xwe de sêwirand. Tu bi çi keresteya mijîl bûyî, em bêjin te çi xwend, yan jî te kîjan helbestkar şopan, te em bêjin gotinên wan, hevpeyvînên wan, helbestê wan çawa di hizra xwe de bi ciwanî kereke? Ya ez belki çîroka dinivîsim ama ez ji helbestê pir hez dikim. Tiştekî helbestkarê ji wir derbas dibe hema bêje hemû min xwandine yani û hemûya jî hez dikim nema ve Fêrîk Yûsif. Nizam pir dişibe min erba ev ji çiyayê ye ji Serhedê, ez ji geverê me ji Serhedê belkî em giyanê me li hev dikeve, arjen arî jî wisa.
yani vaqta 2012 ez hatim bir eri eva kimse hebu li dehman demi de evet bukhara eva kişi dikerim bejin yani derdureke edebi ya çeke zidetir hebu debi avid ev musul çıkıyor herhalde Borges gelip tişti usadı ken navin rasti o li tişti ne ev tişti zidetir yani tişti ne şeyim ber dine bahav dursa tişteki leher dine Mıcı tişteki usa cerbat hem o atmosfera bajir a edebi xuya bike hem jî zêdebûna helbestkaran li welatê me bi min tiştekî pir baş e ev jî biçekî xuya bike min xwast tiştekî wisa çêkim çima min nav tev li hev kirî min wir kawan nemir binivîsan da êra gotan bi gotelek wisa negotî an jî navlareş ez dibêjim bi vî awayî baştır çêbû yani serpiyatiyê min mizgî ronaqê çêne bûye an jî Şêrkobekez lê Abdullah Peşê û Berken Bere Arjen Arê Kawan Emir Rêdûr Elî Xan gelekan yedbir de çêbûye kêm zêde û hem rabûn rûniştina wan hem jî em bêjin ew fikra de helbestê wan de biçîkê min xwast wî awayî tiştekî çêkim yani hani Dedi duvul erdeki dibêje pirekê di navbera du îro da çêkim herhalde min ji xwast di navbera wan û xwe de pirekê ava bikim û tiştekî wisa derket bibê. Saet xweş. Ji xwe re tu te kamuflajek peyda kiriye yani ji bo ku navê rast ne Ya dehpêvîneke Borges de yek diçe bo wî işte behsa tiştekî dike dibê min ev nivîsandiye falan çawaya ev jî lê dinêre behs evê dike yani behsa kolaneke Bones Argesê dike li wir çîrok derbas dibe Borgesê jê re dibêje te ev kes wisa dane axiftin lê ez li wir jiyan ew wisa naaxive goyek wê rameştera wê jî li wir ew wisa naaxivin loma tu ji xwe re ew bikî yani viya di hişê xwe de ji nû ve ava bikî beştera baştir be min jî viya wekir min jî di hişê xwe de ji nû ve ava kir. Belê. Pirsekî dawî rasterast navên karakteran mînin di çîrokan de. Em bêjin li gor pozisyona wan yan jî mesela te gotiye jinika wî jinika kul pişta wê min e yan jî zilamê ku em bêjin destê wî de tiştek heye. Yan jî yek vejeteryan e te rasterast bi vejeteryanbûna wê bi nav kiriye. Ev tercihek çawa ye yani karakterên ku rasterast xwedî navekê bin problemekî derdixe ji bo fikşinê yan te bi xwe tercihek wisa kir tiştek cuda. Ya mesela de êvara duşemê de te li wir got ya ez wan kesa naz dikim min navê wan tev li hev kir lê gava tu kolanekî bimeşî tu yekî guhdar bikî tu navê ji xwe nizanî yani ne mumkin e tu zanibî kesekî wekî min û te ye yani belkî min wir êvarekê tu bidîta min navê te bidaya ez rastî rol hatim ber Bircî Amedê bû Bircî Amedê difiriyan tiştekî wisa an jî brokolî dixwar çi bêjim ser tiştekî dî paltanka wî zazakî daxivî belkî tiştekî wisa me bigota lê li wir de li gor avakirina çîrokê divê nav nehatine dayê çünkü ez kesekî ji rêzê me û nava kolanê dimeşin kesekî li wir jî ji bo min ji rêzê ye eger min navê wî bidaya divê min serpêhatiya xwe an ku wî naz dikin ji bidaya wekdî êvara duşemê de ez dibêjim wan bi berhemê wan bi em bêjin her peyvînê wan tiştê wan falan naz dikim ne mumkin bu ev jî hem çîrokê pir belav bikire hem jî wê dûrek di bidaya loma wisa bi tên kêm zêde ev berhem tenê di nav finalê wan bêje hemû her hefteyên berê ew wextekî kin êron êdanê êvarê heye yani pir xweş e hênik dibe zaten Amed havîna zêdetir germe hênik dibe tu dixwazî bigerî
دوان دراچه تشت برچاوی تدکرن تو دبینی دجی و تاری دبه تو نواری بی لسر برچه بی لکدری بی جیروب دقاده ایدی لور جه کسی دخوینه ردمینه هر تشت یعنی گلک گالا چیروکیم بورگس از بخوینم آنج مثلا هم چیروکیم جیمز جوی سنت دی بوارگره جوانت کلای کم دخوین بخیر آویان بجن جوان رول فوجی دیجی فلوسا دا دقیقن که تو دخوازه او چیروک بدومه یا چی بو یعنی زانی پیچه که به تاثیر آوان من خواست همه راست یعنی به داریبونا انجام بجن به آواچونا روژه را بقیده ایدی لور هر تشت جو خواندوان را ببینه یعنی سروی اوی من بچکی آوا کریه و داویه جی تشتکی بسا درکت وری ساعت خوش ایدی هم دخوازن جو گهداری خود بپرسن که هن چل بیجن هن چه شیرو بیان دکن یا جی چه پرسن و هنه لسر برهمه و نویسکاری من ایماد برناس ساعتات خوش مالات آوا آواتر اوالین کو پرسیوان هبن بلا کرم بکن ام یا جی شیرو بیان وان یا جی ام بیجن لزیده کرنیوان هبن بلا کرم بکن ام گه بدن گهداری خواهی جار مدرش گر علی کرک میکروفون دما از برایدا هاتم جبور شراکی تو دست ندارم من هم پرتوکی دخوان همچی تشتی دنام پرتوکی دا مکان اعتدا در باستم از سیران تفه درکت مرای محله سیران تفه محله کی اوه محلانی بسکارم او جا بیالی آلی بیالی بسکاره آلی بیالی چی بشن کسی فقیرن زما نام محله فقیره را در باسم زاری که وانش خواه لیستن لزمان وان ترکیبو و مجی دو کردی دخوان شخوا از فکریم بو براستی جی اصرار زمان کردی دا لازمه یعنی براستی جبروی اتخوازم و پیروز بکن ام بخور نفشه 1907 سال هفته آنه ما لبر بای سیاست گلک اشکشان لی جوارا سرکرتن خوازم ون ایدی بو کردی دنسینن و هنر و ادبیات کردی بیتینن بی هوالا مخص اساس برای پاک بکن لیش بوی وان کسی که من دید دارو که فقیرا به ترکی بلیزن لیست که خودش خود ترکی بکن اما ام سیاست کتن حفظا پنج نوریه لشش آلی نفسانده بود یعنی قاطی و زمین و 4 دیوار دوره 6 آلی نفسی بود Türkçe konuş, çok konuş. Dua روشه داشتی، هنر کسی به همون که براستی یا ندیدن. مالا تابا و دیالبکر و شعبی مراخص که مالا وی کچکا خیزا گنراجی آبا بکن تزخت که گفتیم چون که اونا تشوات ترکیه بیدکی نخواست از وام تشتا بجن مالا والا. ساعت باش. راستی دمان بحثا زمان سردستیم باجار خود دیکن ابنکو سجدار کرنه کجبو کلمه یعنی اف دولت ظالم به 100 ساله به پولیتیکای جور به جور به سر زمان کردی چاندا کردی ده هاتیه و قسمت سر کتیه جی یعنی مروم نکاره گلی خواه ترچی کرنه زمانه که دی سجدار بکه هلبت اوتو اسیمیلاسیونه مخابن دناف نوشین و درود ده اما دل دخوازه پیشنگ علمه سیاست مدار علمه این که وی گلی هم بیشن کم زیاده تمثیل دیکن زیاده تر خودی لزمانی خود در کتبانه هم بیشن در فتح وی زمانی زیاده تر بونا که زمان روژایی رو تنی زمان زمره که یعنی تنی زمان جماعت که نبویا لپارکو کولانان لبازارگهان لسر تابله این رکلام دکانان مغازین لهر دریم کردیم دیتالی مخابل
ایرو روشا سوسیولینگویستیک کردی لباکور کردستان مخابن نخواشه ساعتات خوش که کیش با شیروبیاته و کیدن پرسه حوالین ما هبنی آنجی شیروبین آن هبن انتخابن گهداری بیکن Onsa Mehmet Dişle Kerem iken, gerek Kerem iken. Sağdaş, spas, oynarcı, müzikte bayıkan. Yani biraz değil, Türkiye'de bir iddiayımızın çakları gerek zarar ciletke ve ji az öper mühim bu kıymet binem. Levra vazife ki edebiyat işine ki aynı kebde serme endüden ştabı hatta yok beter aynı siyasete de patbinin diye ideoloji patbinin encara diye time spor da patbinin belki di vakta ko am aynı edebiyat da patbinin bu çmime bu namunat Diyarbakır Rusya kursiye ki ne çay ki patbinin ama az da kitaba imad da peyvanda ki edebi de ziyade benim وی روتینامن ایدی کوراییه که بچه ایدی وقت که جیانا مجی ادبیاتا مهنگی فیسبوک او کورایی و رنگینیه که دن دخلا رفتاری من جیانا مهی روژانه و کتباتا جی راستی بیوان فکر و ادعا و دوزگریه که مزن چاوکی گروپ لسر واجه گرنه آلیوی حافظای لالیه کی اساس خدمت کش بود دولت کنه کلتور باجاره کی باسا مثلا زمان دکن اساس زمان جیانا مجی زمانه کی به پیجی اوجی چاوا کمگو وی مکانا که تعریف کیه دماغ از لیر و نه میدیاس وقت کسی کی دن کارم یعنی کورایه کی دن تکار بیرونه وی زمانه ندیباری باجر دولت که kültüra sermiyani kültürü ye bajer devlementin erkekler çıtas bejine yapanın jen rohe esnafı ki hatana kitap ne fandı o vakit bejiş danusana bahartın bir Türkiye fandı ve berhemi bu kaynak ve وی دور ده به کردی آخری محتملاً وی به جی محاسبه که مزن azmine که پر دیار کرد شان ساینه جوانش تا ساعات تپش به کرده که گرگ باش بود جلو کرده داویه داشت دهاتیه که خیالی به فینالیزه کریه اجت بازم پشتی شروع پرسه که روی بابتی بکن او پس وقتی یکی کشتر به هات و توان چادری اگر پشتی بناوان چادری و سرعتیات تو بخواهی بود یکی باشاری یکی شبر بیشتر دهاتیه که چوا ببینید جانا باشدش عالی مکان جاری kültürü Ali çizan belki malzemeyi edebi ve elbette demroş tarih nasara persen öke paşaroş dahati nak ama cana am dufazın edibaji enek peşbiniye bu dahati bibinin ki belki şberkem de peşbiniye diğer o muhtaç ben Spas. Yani dahatuye ki çava dibinin jehila mekani ve ambejin vaktatul nama Suri digeri anji ambejin her kuçaya ki ajera beyaz dibejin ama beyaz çıkmaz ve beynasa dikeni zanıttı her bağlara begeri anji Ali huzur evi Ali Seyran Tepe Ali ambejin ev cihin keben digeri o cihin nu digeri gele ki jihem cudadır be. Mesela Ali 75'i Ali metropoli vakta tu Kurdi dahili jwanna kutuş Sveti ya ve varış Stockholm yaptı. Ba avaya ki mesela elite denilen lele mesela le bajir kevin ev zede de avnaka zede de çarbejin. Hani zede olsa da vakti tişteki sosret nabinin. Peki çim olsa ya Ali bajari ambejin nu ağadı be hemu kesin xwandane ya parêzere ya doktora ya ambejin mamoste ya çavêjin fizyoterapiste yani tiştekî evvelî de hêla evê de hêla fikrî de nevek esnafekî nafikire yani gavaz be esnafekî re Kurdî de axivim min ew nabîne. Yani jibûna gelekî normal e ya işte Kurdî de axivim fenomen.
لگوات تو به پاریزره که بیا هنی تو کردی داخل یا یکم جریان بشه تو جگه بری تو جوله بری یا جبه بری یا جی دوستا تو در وقتی پیناسه که از دوی ده هیل زمان ده براستی هرچی خواست جکولانه دهاتویه که باش هیست ناکم جی لیجی هیلا هشمندی و تمام مثلا به ترکی داخل با اوید بشه لی باجه مثلا دنام اوه که ده بینیم یعنی دنام امجه گریانه که ده یعنی او آلیوی کردی تو نمیجی دخوازه کردی هم ببه او 1 سالین داوی زیده بویه یعنی اما ده سربان 8 سالین داوی ده قایومه ده گله که حتی پساندن حتی کم کرن اما بیجه تابله ترافیکی بگره حیا نویسه سر ری خواست هر تشتی جه ببن یعنی پکی چما مثلا او قایوم گلو جبو زمان هاد یعنی جبو سیاست ده هاد مشاندن هاد یعنی جهیل سیاستی و از hani زیده خوشبین نیم یعنی نکارم تشتی که بیجم جبر که سیاسته که گله که پارچه‌گیری هیا نه حالا روزاوات شکی نود به اما بیشتر لبر belki 20 partiye ne habe دنوام 20 parti andajı tane amacın lejneye ke hebgirtin etine yani peyam had imza kirin mesela bu evki tane amacın berpsiyane ki komeki lbur bu yendin ne zanım yani baş perdan da ne hep kirin ne kirin viyam onu zannetti ve evayı da gavatın هیلا سیاسی و لید نیری تو امبیجن وان تشتین داویجی بدی برچاوی خواه و هم تشتابیجی زیده دهاتویه که پاک سانکی خویا ناکه لی به هولدانین تاکه کسی هولدانین امبیجن کومی از هیوی دیکیم و تشتکی باش درکه یعنی جهیلا ده و جهیلا مکانی ده ام ببرد چویی که داشت خویه گاوا من او چیزی که لقمان رشان جاری که دبر پیدا چون لقمان آب دنیسین از گله اسپاسیابی دیکن جبر کوچو استانبول نه نلره جاری که پیدا چون یا گو مکان آن نکدیج لیزیده که او اجبو دمکی ببین چافکانی از جی مکانی نما بیش در دور مالا میل سر مهابات بولوار مهاباتی همه کلانک من همون لیزیده مجھے یہ رشاد گویا مشترکو مکان لزیده کی تا چارشی همو لزیده کی میگم چه بکن ام کی بکن یعنی دور ناو همو انگلیسی نه همو او تو چی ور یعنی مثلا چهار خبر من پرسی خودی وان کردن یعنی وای که منو تنه یعنی کردی جسانه پeki چما ناو انگلیسی لیکنه جبر کو همو رزا قافنه یعنی همو رزا قافنه شوبه وان استانبول yani İzmir ya یک لوانه ya یک جلبرا ya او evet yani jilber ve zaman bazar yani bizim zaman yani jilber ve kapitalizmi bazar çağda berxabede Kürdiye çağda ke ve kolanan az viyanızan ne kadar tişteki bejimci yani reze kafe meji restoran meji tişte meji çevi ve gelo rojeki amcu saharan لواندران آجد پرتوکی خداوانا بکردی لیزده بکن نزانم اما دوی هیلی دا جی تشتکی هنم بیجن باجار اینو تشتکی و ساهیه زیده تر بسر زمان بازار بدن نشه بله از خوازم تشتکی لسر بی پرسا کاک جوان مرد زیده بکن دی چیروکا داوی ده عبارکی دن ده اتمسفرک ütopik هیا و ساشخواره باجارک دیاربکرک نو آبا گریه tabi Diyarbakır'ı hem hamud zanın navi Golanu hem bejin Carteyan bulvaran terafa Kurdavarın hene hem bigerin hem Mahabat hem bejin hatta Mahabat Qamışlı hem bejin Çevlek dünya eknavin Kurdi hene servan kaki mat işte bu saziyede kirne mesela Parka Ferike Yusuf Carteya Arjanari yani meydana Çarçıra Bulvara Abdurrahman Qasım lo ya heri balkeş jimre avahiya danse ya Leyla Bedirxan mesela tiştek bu stratejiye ko dixwaze yani dil de ve ütopya ki dibine ko rojeki mümkün ev bajar be hemu tabelayın xwe yani be hemu
نویسین خوین رکلامان تابلیان جادهان ببه باجارکی کردوار البته وی چا ببه پرسک دجواره ممکنه یک ببه زحمت لی مثلا هنگ جهادا ناوین دکان و مغازه و سادانیه گوتیا پنیر فروش قرجداغی زیرینگر زیرناس دیار دندک بربر پرچو کافه بختوار روشنا بوتیک پایتخت پرتوی خانه اف مروف براستی جدل دخوازه باجاره که ده سر تابلایان نتنی ناف ام بیجن وک سکتور جی وک ناوین وان کارین وان جی مروف کرد بونی ببینه کردواری ببینه لما خابن نتنی دیار بکره جوانه حتی قامش دوی نها ولن ام در کبنی کردستان بگرن اب یک نشان مده که زمان من د بازار ده وگاوی نسر دسته سیاست هم بسر که ام درفتین پرورده ببینیم بکی 5 ساله 10 ساله ممکن امروف نفشکی نوراکه لیجبایی جی البته باشتر زانن درفتین مازن لازمن دولت و حکومت لازمن و بچهین مازن لازمن لیدی ساجی خوینرین کردی هنه نویسکارین کرد هنه و انسانین کو کردی جرحی خوشی دلو جان ده پارێزن هەنە و خلاص شینابن بێگومان ئەم ئەمیرۆ ژنب شێنو بەکی بچێک بفکارن مەترسیەک مە وسا هەیان دەبێ ژنب شێنوی زمانی کوردیش بیر بکە لێ دیساژی لە ڕۆژاوا بگرن حتا قسمێکی باشوورژی حتا قسمێک لە ڕۆژهڵاتی کوردستانێژی ئالیێ باژارێک و نێزیکی وانێنە کورمانجی هەیە کورمانجی لەسەر خۆیە هێژی لەبەر خۆ دەدە لێ بڤی ئاوایی ئەم دزانێ و ناچە سەری ئەمێ رأیکی ببینیم یا جمع رأیکی بکن کو اف زمان به زمانی که فرمی استاتیوی که به دست بخه بکبه مکتبه بکبه دبستانه و زاروی به مزن ببین یعنی به زمان ادایی که پروردهی نبه تو زمان خواهد بر بای تاریخی مخابن نایدن یوتوپیایت یا ایواره کدن خوش بود کیفان جیرات مغازای انشالله پیکوره انشالله مغازای کو ام بیشن کافه این کن آبی هم کردینه ماموسا مهمت دیجده ببوره تا گوتو باز خوازم شیوهایی که بکم کرم بکم yani gavakem tekliya xu bajir ravet kin yani brasiya ser xu bibijim vek nivîskare ya da vek şêliyek gibi bajir dengî me dengtê jmere tê نه میکروفون به باشه باشه یا تکلیه خو به شیروت راوت کنی نه لفکر نه تکلیه خو باشه بلکه ج نه حس کردن از بهشم یعنی تو ببینی چه منم گریه سر گریه یا واقعا امش گرماوی گریت کن جنه استاتیک بوناوی گریت کن ج اقلیم ج هیشینایش برکتنه آفتنه باران هندک دوباره و عصبیت امروها بگری حتی آخافتنه ترکی و رومان نگرد در باستو نوی چو برام سرمز یک فرص استانبولت کهش دور دا جوالی خوب دوی گرد تخوازی و امروها که بختوار بمری نه استانبولت yani herhalde az yaşladım. Gök az eğer Diyarbakır bıbrım. Belki Mrovaki bahtavar az nemrim. Yani işber van şey kullanım gotum. Ja yektice mesela ilham yani. Bajar ki kütüp fasatera problem değil. Bajar ki kütüp fasat problem ad kuda bahadine. Ve nivîskare ki çavakare ilham bedete. Ve perse demek ki çok konser belki salın daha evvel milletçi nivîskare mujam psi. Avruş bir konser ne hoşat gülber çavem. Yani toz bu, germ bu, karabalık bu. Yani şu an pırsı bu elde bajarı çavakarın dijimi çirokarın sili. Yani işte ki olsa mümkün yani. Burası bir cümle var. Diğer bir bersi ya henek jara az devkeder benim yani dengbeşi de benim mesela. Planı şakır o da. Gavak kütüle dizet ki yani ve coğrafyacı yani. Doğan günde beji, be imkaniya, van marem piçu. Yani hala ببینید evindit که خالش نکرد که تصویری وید که یعنی پلی نو belki jde rojeme ki care ki çavê wî bi serê dawa jinekî ketibê rên ji wî tiştekî tune hezkiretiniz ne bawer û ev qased kare bawerekî estetik kelama bibêje ev qasa hêmatê de hebin
جبر که مهنا پروتکا ایمان نخواد یعنی برنامه نزا زود چه بود نزا پیاز ترالا نظام از نظام ایمان بیاد چقاسا سرکتیه چقاسا جرابین ilham yani جلوما انسان یا گاهی از راسته و آنتبه فرمته کی اکسترا دنبالش چه دبه وای به بازاره و افقاسا مثلا سر سلام بیدن سر نلعب کردن موی تکیلیا من اوه ilham دایته و بیه معظمه ادبیاته افتشه کی باشه بوریم از فرمزی نشان دادن به پرسان ایمونه پرسان تشکیل نه اجازه وگر تشکیل نه از وقتی ادیتوره که پرسکم ادیتوره کرده چیروکی کوهارا چیروکا در نظام هفتهش ماروی درکت لگاوا که پرتکا ایماد درکت من وید پرسی مگالا علا ایماد چیروکا در نسینه چماش برای ناشین yani مگو yani کس هرسن خازوی تایباتی دستم مثلا وقت نویسکاره کی چیروکا دست demek ki derece bir nüvisanına çiroka kiriyen nüvisan diye. Kovara ki çiroka çıma bala nüviskara ki çiroka nakşin. Yani ez kovarê dixwînim divî warê de kovar ez bijim ji bo xwandinê ne belkî ji gelek te çima jê re çîrokek neşe ji bo kuçe erê berê xwandin hebû yani nivîsandin tune hebû ez jî vê dixwînim tenê dixwînim ya wala rol jî re dişîne bes e ya min yek tenê şand yani min spas dikim ji ber ku li Amedê kovarekî wisa derdikeve û tenê çîrok û bar derdikeve tenê helbest la werger derdikeve tenê werger ya min gelek ji kovara re şandin ew kirin lê ew çîrokê berdestê min em dikarim bêjim hemû yani neqet yani mesela ev ya jî wek romer bazını çîrok binav kir bi awayekî wisa berdestê min bû neqet ya ku ez bişînim an jî ji ber ku hemû din nava rêzekê de min yek bişanda belku ew nedibû lê ez ji tayê bigire heya berfa sor hemû berhemê te dişopînim dixwînim ew jî gelekî ji wan ji kovara te de nederketibûn hatu ew avê demek em dibir de jî dişibin hevdû yanî kêm zêde erê ya di dema berfa sor de hebû yani wisa em bêjin mesela ez sibê yekî bişînim du roj da belku ew çîrokî berdestê min bi awayekê din bikede zaten nêzîkî belkî 10-15 çîrokî min di kovara da çapbûn we çirûsk nûbihar û yên din yek jî min nexiste berhemekê çend berhem berdestê min hene min carê de ew ji kovara neanîn nexistin berheman ji ber ku ew jî bû vî awayê çapbûne ez dibêjim ê ku ez dixwazim pirtûka da bi cih bibin hani nava kolajekê de nava em bêjin kompozisyonekê de ne hani beriya vê cihekî nederken ji ber dixwazek wisa yani ne ku ji ber ewekî din ca beriya Kurde çîrokê jehr hebû carekî ez û Firat di cizîre rastî hatin Firat got lehî divê ez jehrê dîsa derxim gazê derxim ez ê dijî ve çap dikim yani divê çîrok bên berdestê me serdemek wisa hat ku bi min piştî koronayê çapkirina kovar û fanzînan jî piçek bû teşqene hem belavkirina wan hem em bêjin lojîstîka wan hem finansekirina wan eger di binvanê weşanxaneyekê de ne berastî kovar vê gavê barek e zehmet e ji bo Kurda çîrokê em we pîroz dikin û hin çap dikin hin dewam dikin ez û îmad jî em soza wê bidin em ê ji bo hejmaran û çîroka bişînin sos İca hejmara ve ihtimal ekmesin salak din ancak derxin. Me ekdin. Em bişînin bixêr. Wekî din şîrove yan jî pirsên hevalên me hebin. Em rabin biçin maçê. Baş bese. İmza jî heye em ê piştî imzayê sehbetekê bikin çayekê jî vexwin. Wekî din eger şîroveyên we tune bin pirsên we tune bin em biqedînin bernameya xwe gotinekê dawî îmat dikare mike yani gelek spas dikim ji bo hatina we
و جی اینان رجی جی وقفه اسماعیل بشکچی رجی گله سپاس جبو شروع هجایا ماموسا جوانمت کلیک و محمد دیجله و احمد خانی ام به هم رهنه سپاس دکیم که لورم گله سال ساعت و خوش Ama süper deri mi? Aha. گله سال سپاس دکیم سپاس Zaten baş bağıracak. ماموسا زی چه برای ما امضا کم یا İmza mı basın?